Göz тийиптир. Бул акыйкат. Göz тийүү бар нерсе. Мына бул жерде Кур'анда айтып атат. Якуб пайгамбар болуп балдарынан şu korkup ehtiyatlık yolunu aytıp berip atат. Göz тийүүдөн сактануу bu şariatта talap kılıngan nerse, tawakkelge karşı nerse emес. Kандай adamın денсаулыгына misali ziyan бере турган нерселерден сактанасыз да сиз? Kodum ушундай көз тийгенден сактан. Суукта футболкачан жүрө бересизби? Жок, сактанасыз өзүңүзгө. Же ачып кеткен тамакты жей бересизби? Неге жей бересиз? Сактанасыз. Неге сактанасыз? Тawakkel кылбайсызбы? Жок, сактанасыз. Kodum ушундай көз тийүүдөн сактануу дагы шариятыбызда бар нерсе болуп турган. Bunda malum oldu insanın gözü tiyet. Başka insanga olsun, canavarga olsun, başkasına olsun ziyanı jetet. Bar nerse bu. Jönüne bunu tiyip mümkün degen nerse emes de bu. Kıyaldığı nerse emes. Bu tiyişligi hakikat bu. Anık nerse. Oşun için Yakup Aleyhisselam uşunun pikirin kıldı. Baldardı kanday neme kılandı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem da bunu tasdiqtagan bir hadiste gelet. Göz тийүү insandı kabırga kirgizip koyot deydi. Çünkü oldu tirilүү emes emi. Kabırga kirgizip koyot da. İnsandı jolu töөнү kirgizip koyot deydi. Demek adamın gözü insanga da tiyet, janavarlarga da tiyet. Bir gün men bir atça başka barıp ulaka bardı. Bir attar vardı, görgönüңөрдө, же бири-бирин palvandарды көргөндө жакшылыкка жеткирип калса, машааллах, la hawla wa la quwwata illa billah, пайгамбарыбыз öğreткөндө, ушуну айтып коюм, тиги адамга сиздин көзүңүздүн зыяны жеткенден сактап каласыз. Бул не только кээде эмес, кээде бир жакшы үйгө жетти, өзүңүздүн балаңыз деле жакшы машаалла бир диплом алды, бүтүп келди, денсаулыгы жакшы, чырайы жетилди, көз тийип койду. Ошон үчүн ушу тилди ушуга көндүрүш керек. Бир инсандан кайсы неаматты көрсөңүз, машаалла деп коебуз. Не деп коебуз? Мына бүгүн ассаламу алейкум деп таркатабыз дедик, убада бердик, кандай, чынбы? Экинчиси кандай? Дагы бир жолу. Катар айтсаң, машаалла. Кандай болсо, мына ушуга көнүш керек тугандар. La havle ve la kuvvete illa billah. Barakallah degенди сөзгө көнөлү. Кандай деп? Barakallah. Allah barakasın versin maşallah. Mınaki. Ala aynu haqqun. Peygamberimiz aytkan. Göz тийүү бул акыйкат деген. Эми. Ошон үчүн Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem кээ-бир нерселерден пана тилеген. Жана үммөткө дагы ушул пана тилешлекти buyurgan. Min kulli aynin lammatin deydi. Her bir şu göz tiye turanlar şundan saqtaganга Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine aytkan. Hasan men Husayn radhiyallahu anhu diyem salatını da Auzu bi kalimatillahi tammati min şerri kulli şeytan ve hammatin ve min şerri kulli aynin lammatin de. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özü Hasan men Husayn radhiyallahu anhuma neverelerine Allah'ın bardıq sözleri meni jaratkan Allah şu senen şu qanat ileymen. Emneden saqtaşlıqtı? Şeytanın jamandığına, her bir januvardın ziyandığına, ziyandı januvarlardan, jana her bir jaman gözden depç. Peygamberimiz özü aytып qanat ileydi. Demek bu bar nerse tuğanda, saqtanış керек ekan. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي
خذ بقلبي للرشاد